Napati mapipacik dosa dalam nasi ulang. Makanya disebut puasa muti. Nah, kan ulam ya 10 apa 10.5 10 nang opo na ulang. Ya ko natuju matu ya ro baca yasin ko mangariba katalo. Tak baca yasin katalo ko pure masa punya mangariba baca yasin iya ya si pamulangi illau dongi na pasalama ki pole di sini na balai. Iya yasin kedua ko gananya yang kedua kalinya kita baca tilau dongi sebagai untuk pelampai sunga, kemudian kemudahan rezeki. Kemudian yasin ketiga minta keselamatan. Puasa ni bajana nasabak puasa ni 10 Sya'ban nasana. De tu na tatutu lagi aku tu. De na tutu kung Allah Taala pintu na lagi na buka man. Mapamulay tu labun na mata naso na tak buka pintu na lagi ila tu ele. Na nigi milaw pasti tambus lo ko arsa. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud ya jawadu ya ma'bud ya rahimu ya wadud bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Makanya sebab ia kotoma bicara meraja cucuk lah daruna nasangnya Pak Desa maka dah mestinya ya pengajian ko pengajian bulanan hikmana ia ro ulang ialah hikmana nasabak tasidi ulang ang kami matuto nilai-nilai keagamaan dan peristiwa yang terjadi angka kan manasa to ia ko Rabiul Awal Maulid Maulid Nabi ia ko Rajai bulan Rajab itu kan peristiwa Isra Mi'raj ia ko ulas Sa'ban peristiwa agah yaitu ulas Sa'ban nomor sidi ia tu ulang yondoi rubai arah kiblat. Jadi itu di bulan Sya'ban arah kiblat itu berubah dari Masjidil Aqsa dirubah ke Makkah ke kiblat arah Baitullah. Jadi itu biasa selang ibu mangolok kumi Masjidil Aqsa masa pajak 10 menian nang Hijriah kemudian dibalik mai balik ilako Ka'bah Baitullah di Makkahul Mukarramah. Peristiwa yang kedua terjadi okulas Sa'ban nasabakaya Sa'ban ina jo podangi cinampai sebelum masuk ke Isra Mi'raj. Peristiwa kedua okulas Sa'ban itu adalah perintah turunnya ayat perintah bersolawat kepada Nabi. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ia tuna alasannya salah satu dari sekian banyak. Nasabari itu nah kada nabita syahrus Sya'ban syahri. Ia tu ulas Sa'ban ulakku. Jadi ia ulangnya bu kan ia ular raja kalaba nih. Ia ke ular raja ulang istighfar. Ia ko ulas Sya'ban ulas salawat si baca Quran. Jadi ya ulangnya 2 amalan tapi istighfar na telu kan kata to pandi tamah kada 5 di mani pakai katuleh pegai ma puasa pegai ma mengaji pegai ma salawat. Jadi puasa sunnah mega tu puasa sunnah na Nabi tako Sya'ban nih. Yang kedua pegai mengaji at-tadarrus. Kemudian yang ketiga pegai masalawat. Makanya itu Allahumma barik li fi Rajab wa Sya'ban. Ya kutu wa balikna Ramadan. Maginan ka wa balikna Ramadan. Jadi Allahumma barik li fi Rajab wa Sya'ban. Kemudian tu manggil po tatambah yang baraka ukul raja si bola Sya'ban wa balikna Ramadan ta pada piri ka Ramadan. Nah sabak mega tu matu umat na nabita takdin na uko ulas Sya'ban. Masa urut tu tahu mati biasa nak ulas Sya'ban. Karena ilawin atau malampe-lampe sunga
Iya. Aja mo ta maselang. Iya pay suruh ki milaw dong. Maka da Allahumma barik li fi Rajab wa Sya'ban. Ipo tatambayang nga baraka ukul raja si bola Sya'ban wa balikni Ramadan tapada piri ka puang ulan Ramalang. Doa pa palampiso nga iro. Iya. Dapat megay ka tu tak den. Mudah-mudahan dia nak laki garis si okoro. Jadi diusahakan jadi pegai di salawat kulang ya. Tapi pegai salawat minimal sisap buseso. Iya, detonanu ya ko salawat Jibril itu 10 misi di menit na sisap bu. Jadi ya ko salawat Jibril dibaca 10 si di menit sisap bunia tu. Iya. Apalagi ko ilepi icapak lillah ni alepong ko kadanga enak pa ati ipas solawat itu bisa 10 menit 9 menit itu sudah 1000. Iya. Jadi mestinya ko patapulo ni tang umuru angka salawat dia nalepa kangilillah ibaca supaya ia lengi atajangan mata batengi aja no komana lillah ita. Ko ilala ngati itaro salawat sesa aja nasu nalepa kangilillah ya kong ka salawat tayasa salawat rahasia de nalepa kangilillah ati mi masalawat mak bicara sendiri tuh namo manan na ki makwe jalato salawat ilala ko makiro ko yero napa kita tahu ina tu nak kata pandite namo mak bicara si sumputo atin na masikiri lori pengalata dan itulah orang yang paling ditindukan oleh Allah. Nanya tahu makero pak de nak kada ko pamasigi de namo ko mi copo boleh tukang batu nasi sumpung atin nasi bapuangi tahu nuk dani po Allah taala namo ko mi galunge mak dompe mak bajase ko si sumpung atin na tahu nuk dani po Allah taala itu namo ko mi sekolahnya namo ko kantoro itu datu da maroki ma ako mai tapi si sumpung atin nasi bapuang Allah taala tahu nuk dani po Allah taala itu. Jadi dek tu nak kada ko pamasigi apa makai kata ko masigi dan si sumpung atin nasi bapuang Allah taala onronan itu 5 HP pas sampayang itu yang kamu itu jadi ya tidak mutlak itu jadi aja tak kada ko pamasigi na pasi sumpung ati de kenro ki monro matangangi mapalario to nasib betu ati masikiri lori pong Allah taala itulah orang yang paling dirindukan oleh Allah. Jadi dek tu ati ni meli pasi sumpun pakanjaki si sumpungan. Kemudian ulas sabat tu ulang ipendrek tui ilar porok tui amalae ipat tentu tui takdir 1 tahun ke depan. Yan tu konis Sya'ban ni itu ampai suruh ki mapuasa konis Sya'ban. Biasanya nispu si tengah. Jadi tengah na ulas sabang. Ia matu ko meki mapuasa kamay na makanja tapuasan ni 10 telu 10 pa 10 telu 10 pa 10 lima siba 10 na. Ang kataw mali 10 telu 10 pa 10 lima. Tapi aku ya 10 pa 10 lima 10 na katanga na ulang ni. Itu sekaligus puasa nisfu Sya'ban, sekaligus puasa Ayyamul Bid. Ayyamul Bid itu namanya puasa putih. Ya komeki malolo pulana ya tu ipake. Dia na baru ba manatu watak kali ku ya tu na pa nanungat teh. Puasa Ayyamul Bid, puasa muti namanya. Puasana Nabi Adam. Maka di Nabi tapada ko mapuasa isiulap bujur ko na jame itu talung nasul nasulat. Tapi di tamatoy aja nah. Malor mato pulana ki matu. Itu. Iya. Iya robo komeki mis sangyati puasa Ayyamul Bid tanya puasa na Nabi tasito ngana puasa na Nabi Adam waktu na ya para lokulino oleh suruga mabolo mana melili na nataro dosa pak pelanggaran nasabari na puasa seso mapuasa bagi telu watah kali na maputih mapacing mapuasa 2 ngaso 2/3 watah kali na maputih ganna italu ngaso mapacimana ngalilena ina tu ang payasa puasa putih apa napapacing watah kali na Nabi Adam maka dia Nabi puang talingi umak ku ya puasa makanja napake mapepacik dosa lalan nasi ulang ni. Makanya disebut puasa muti. Tengah ulan ya 10 apa 10 lima 10 nangopo na ulang ni. Itu. Jadi matu ya kan nisfu Sya'ban. Ya ko malam nisfu Sya'ban ni Sabtu gaji ro na 7 betul. Sabtu kayaknya ya. Iya ko na 7 matu ya ro
baca yasin ko mangariba katalo. Tak baca yasin katalo ko pura masa pajang mangariba baca yasin iya ya si pamulangi ilau dongi na pasalama ki pole di sini na balai. Iya yasin kedua kok ganaknya yang kedua kalinya kita baca tilau dongi sebagai untuk pelampai sunga, kemudian kemudahan rezeki. Kemudian yasin ketiga minta keselamatan dan keberkahan hidup. Jadi ketelu dibaca magampang minta 10 mili menit itu di sisa surah yasin. No? Ini komeki lagu orang ini sampai jadi itu anunya antara maghrib dengan isya ya. Jadi tak puasan ni bajana na sabak puasa ni Syaban na sana ya. De tu na tak tutup lagi aku tu de na tutup kung Allah Taala pintu na lagi na buka mana mapamulay tu labun na mata na so na tak buka pintu na lagi letu ele na nigi milaw pasti tembus lo kuarsa. Jadi itu Allah Ta'ala kalimat menyebutkan pintu dalangina. Nomor di malam 1 Rajab, yang kedua malam nisfu Syaban, yang ketiga malam 9 Zulhijjah, yang keempat malam 10 Zulhijjah, kemudian malam 1 Syawal. Itu kelima. Ya kong katau de natin rokotu lima wan ni makasiwe matarumil law baraka ko pong Allah Ta'ala, iya kumate tak dito ko kalabong. Itu dijemput langsung jasadnya itu. Iya, oh namal kami itu, tapi meraji-raji mulai kostas, pamelo makatobah. Wanya lepar dia nanti rolat tu malah sanyaran, kok salah-salah itu. Iya, dia mak itu. Tapi itulah amalan-amalan para wali. Jadi mereka aku sampaikan ini, siapa tahu ada orang tua kita yang ingin mengamalkan itu. Ya kong katau maka dia aku ya pura kak minum kopi dia watin rolat tu hinu memani kopi. Nah bagi mak doja. Iya, agak kita pikir masih kirigi mengaji kita, sampaja sunnah kita, sampaja sunnah mutlak, sampaja sunnah taubat kita. Ya dia sampaja sunnah taubat bu. Dia na 2 rakaat minimal 2 rakaat. Iya, ya kau tahu cek dek mi dosa na pura na jama 2 rakaat. Aman nih, iya kau makai jadi dapat na 2 miai. Jadi itu, tapi ada ulama mengatakan tidak. Taubat itu kan yang pertama sholat, yang penting berdoa di dalam sholat. Iya. Kemudian, kama meraja ki, agame lo yalo ko meraja, makadaki itu hikmah. Ia sange hikmah pak disang. Ya kutu makada memperingati berarti melo iya kamenre nasaba angka aisana. Ya ko makada memperingati hari kelahiran. Melo iya ka aso jejengat makada agar dia ala korak gurung. Ya ko makada ki peristiwa Isra Mi'raj berarti melo iya ka ya peristiwa supaya angka agurung awak dia lalelan. Makanya makadaki memperingati Isra Mi'raj dengan dia ko pacaramani podaknya makadaki pembawa hikmah Isra Mi'raj. Tania pembawa peringatan Isra Mi'raj tania, tapi pembawa hikmah. Ya ku makanan pembawa hikmah arti pak disanga melo tala. Jadi iya na tu tahu madosa ko degaga pak disanga tala matu. Apa iya naro amanah naro tanggung jawab ya lenga makala mesti angka pak disanga tala. Makanya mode na mega yang penting kawa ditala. Nomor sidi kang iya roya maka de subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Napa sambunganna alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Dua gago kue pitu agurangan tapi 2 bagian. Subhanalladzi asra bi 'abdihi ikan kajolero pacingan na po ang Allah Ta'ala no? Subhanallah maha suci Allah pun nama pacingi de gaga wat di madaki makaliliang ako po ang Allah Ta'ala asra iya angkay palalang biabdihi atanna gitanya nabi taypawa de nakada asra bi Muhammadin na palalang Nabi Muhammad de to nakada asra bi rasulin na palalang isurona de tapi makadai asra bi abdihi napalalangi atanna berarti tanya nabi tabawa wan malalangi suruh malalang namu idi angkai hadir aku metoki malalang
Kaya katay palalang, nareko atay. Iya mi ko mangaku yata belum tentu. Tapi ako atay, maka nakabeda na. Liang itaw mangaku, liang iyakui. May katanay ki, tisa ka pa Prabowo. Tisa pa Prabowo ka? Tisang, tapi nisag ka pa Prabowo. Ay, jadi itu mangaku, maka misag na din nisag. Ito, makiro. Jadi, angka to taw mangaku, tapi din iyakui. Angka to tayo ngakui. Ang ilaw ni akui ki ko po ang alatala. Peko carana, di mato madalari macawe madape. Makuye. Iya na guru ngato, subhanalladzi asra. Makade asra ipalalang. Engkaro jandi di ngoki se na pintu tae. Akacica mi macan ne se susiwan ni ro de na mungkin lebih. De nang kaya rojange nak kecan ne akatalu se susiwan ni. Tapi ako napano ipu iman na puta inamo ka 50 jadi to. Ada paham ya? Jadi pada ronabita makada kini alena mi malala law Makkah. Pole Makkah law Masjidil Aqsa. Dia na mungkin ola siwan ni. Tapi nasaba ipala lang inamo ka 10 malaw lisu jadi to. Makuti ya. Kemudian asra bi abdihi lailam minal Masjidil Haram. Iyan na pokok na ko. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Pulok ko Masjidil Haram, lok ko masigi. Iya komeki malalang ya rota pake ya. Pak Camat, Pak Desa, Ibu Penyulu, idi manang ke hadire. Upasangi, ya kong kami lo talawi ya rota pake supaya ko mate ki mati sahi ki. Maka dapat ko carana barak na misalnya ko ki kampot abo kongangnya maka da mika lo jupanda rumah tu kota tiasirai. Target memang ni maka da insyaallah oko kak matu masjid raya na pangkep masam pajalor. Jadi aku masam paja subuh ki aku masigi tanya ka memang ni insyaallah mereka min reju pandang meko kak matu masjid raya na pangkep melo lepa masam pajalor. Ya ka kota salainnya bokonga takut kecelakaan aku prepare na tomate pakutanana pongalata la cik dini pulikin ru ya takut ken ru melo maka la pulupi masigi abokonga melo ilo masam pajalor aku masjid raya na pangkep maka di pongala ta'ala atakui na sabak pulukui masigi emelo masigi aja tak kadoko kisigi rimatu lepaman re ya tomi tu napau matu capat mereka emang kado pulek bokongan melo mandre kesigiri tanya perjalanan Isra itu jadi usahakan itu 5 koki roh. Jadi di pagasan pegawai kau aja tak kerja melo kantor aku ada maka daki ke masigi ton rima bere jama aku rosadena maka da insyaallah mereka lo ko kak matu masam pajalor rosadena masigi rosadena kantor ini maka do ko kak rumatu masam pajalor ko pure matu maka do ko kak matu masam pajang asara jadi kinro ki malala tetap tu di loki masigi dan malaikat itu ditanya cuma itu kenri pole kenri melolo itulah yang hakikatnya Isra. Padahal Nabi tak magi ni tapiro dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa padahal dia kenal dena lokor Nabi tak iya kola yukurui ya ku yite to ku Google ya kola gattangnya tu jarakna Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sisa bumi 40 kilo lebih sisa bumi kilo lebih tapi nasaba pole Masjidil Haram ibawe lo Madinah pole Madinah na paitilo Bukit Tursina pole ko Bukit Tursina ibawa si paliwangi sisa Masjidil Aqsa ibawa lo ko Baitul Lahmi boleh mani Baitul Lahmi Nabi tanah pertama ko Masjidil Aqsa mancaci dia sebab pada tulak binalal bilala dengar padahal dia ko maka malam pu Nabi tak boleh Masjidil Haram lo ko Masjidil Aqsa sisa bumi lebih kilo tapi nasabak macam ni boleh Makkah Masjidil Haram ibawa jo lo Madinah masam pajak pura masam pajak ko Madinah itilah korona Nabi Musa sifat bicara po Allah Taala Gunung Sinai Bukit Tursina pura ya ro ipali wasisang inaliwangi Masjidil Aqsa dia ni palepang ipaliwangi sisang ibawe loko Baitul Lahmi 10 kilo 10,7 kilo lotan na Masjidil Aqsa nonroy pole menoko Baitul Lahmi na parewa pe menoko Masjidil Aqsa padahal ia koya eka 2 mina tepuh Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa agama nana jiona ko makadaki oko ki aboko ngap jokke purani tania ka masam pajasubu ki purani masam pajasu maka oko ka romatu misalnya masjid emang kosok masam pajaloro namule pangi man retu nubalo ko pare-pare namule pangi man rak baral ko baru dia nanti masalah nasaba capat nanya lalangan ngedila
Yan na to nakadataw pandrita, lato memak ko na pajoka. Mesti ang kamunroy mapalato na pa ko joka. Aja na to joka bawang. Tapahan ikan kaya to? Ako di tapahan makunrutongan ito. Ini hakikat Isra sebenarnya. Ternyata Mi'raj. Apa ia ko makada Isra tu alalangan lino. Ia ko makada Mi'raj alalangan langi. Si salah. Jadi aku makada Isra tu lino minonroy. Ia nak kada na Mi'raj. Ia tu sampai sampajangnya dia tu nak kada makada itu sampajangnya as-salatu mi'rajul mu'minin. Dia nak kada as-salatu Isra'ul mu'minin. Jadi ya kau mas sampajang aja na lino tu lino mana mai angka ni agak luko korokan ya roha batang lino miate. Jadi enreko ko sampajang. Itu ina tu nak kada Mi'rajul mu'minin. Enreko. Aja na ko to mas sampajang yang mana mi ko ye matu jama salah saya pipan ko ni. Mana ka jen enreko yase. Iya mi ko Isra. Iya na tu lino. Ia miko makadani Mi'raj menre ne sampajangi matu Mi'raj. Jadi sampaja pai bicara matu ne bicara menre napai alala ngihe napai ni kolino he. Ia mi pake. Jadi ini mania namo ini pak galunge makoto. Loki galung aja tak ketemu lo galunge makada matu insyaallah rewa ka masam pejalor. Ya pe ko deta rewa masam pejalor makada ki ko pak romatu bola-bola galuku masam pejalor. Itu anunya. Yang penting asam pajang. Jadi ia jolo Makkah. Jadi itu belana itu Nabi itu lo Madinah. Selesai masam pajasuna na pamakutan orang lagi ya maka Jibril. Ko matu malaikat dapur Muhammad. Madinah sana. Na paitilo baital alasane Bukit Tursina. Pure masam pajang ngokor makutan Nabi tekan orang lagi maka Nabi ta makutan Nabi ko malaikat Jibril maka malaikat Jibril. Onron na Nabi Musa ko mesirun tu sifat bicara si Bupong Allah Taala. Wa kallamallahu Musa taklima. Ukiro Bukit Tursina law. Penapaitilo baital lahmi isure masam paja pure mak bersala Nabi tamakutan onron lagi ko maka malaikat Jibril. Okoni Isa bin Maryam jaji. Onron na Nabi Isa jaji. Nampi pertama ko Masjidil Aqsa. Nabi tani suruh mancajima. Makmunna sinin na Nabi si bawa suruh angka manang ipaturo pole lagi. Tapi tahu mati manang. Kira-kira di iman na masigi aboko nga barani kira-kira mancajima ko tahu mati ngonrin na. Dito ya usapaka kung kataw makada pole manima meraja Nabi tanapag kasampajan salah-salah laday. Na masampajan na ko Madinah, masampajato ko Baitul Lahmi, masampajato ko Bukit Tursina, mancajima lalo ko Masjidil Aqsa. Kemudian tabuka gare korangi. Nabi Ibrahim masampajang, Nabi Isa masampajang, Nabi Zakaria masampajang, Maryam masampajang. Maka nang kagadalili na manasa aga doon na Nabi Ibrahim, Rabbana liyuki mas-shalah faja'al afidatan minan nasi tahwi ilai. Manasaro Rabbana liyuki mas-shalah kami manasampajang. Nabi Zakaria aga nasangaya wa huwa qaimun yusalli fil mihrab matangangi tato masampajang ina natapulalo niha matangangi tato masampajang hilalan na mihrab na nilawdo Maryam masampajang o kilalan na mihrab hunali kada Zakaria robba tame Nabi Zakaria kor mangilawdo loripon na agapi Nabi Isa watun na itanay aga nasar saya diutus oleh Allah untuk memerintahkan salat dan zakat manasan kami manasampajang na tapu. Jadi itu sampajang yang mapamulay Nabi Adam ng kami mah. Makanya waktu na pole mameraja Nabi tanasirunto Nabi Ibrahim ko lagi kapitue aga nasa Nabi Ibrahim aga mo pole Muhammad aga naliko po ng Allah Ta'ala maka dia Nabi ta sampajang dia nak kada aga ya sa sampajang tapi ia minakutanam maka kada siaga apa nisame maka kada sampajang kan nisan tanya ibadah baru nama sampajang Nabi Ibrahim yo po kere rokene de nisanya sampaja tapa makutan maka kada yasang o de nisa aga yasa sampaja pikko na uwa de iya mi ban na po maka kada siaga berarti nisang Nabi Musa makoto ya to minakutanan aga naleko po ng Allah Ta'ala Muhammad maka nabi ta sampaja maka da to mi siaga nasa 50 jadi ya to nabi ni sama na metonya sa sampaja ang kami matona saja Nabi Adam cuma mak dupa-dupang mi ang kataw pandita makada ang kanabi tato bawa mi masom pa din na roko
tato mi siya sumpa-sumpa na lori puangi o koniro riwatu tato na nabiri puji-pujian yan naro sampajan na Nabi Isa yatu ampay nasarani ko masampajan ni makelo mi magareja di naroko pada idi tato mi makelo na pacuri ni musi na pa makelo ni puji Tuhan ay naro pujian itu ya jajan na tapasali ko makometiri modele na pulo ko na dinna iya mi kumasa natay di melo makoro sala ya pa Nabi Muhammad roko ya to si Nabi Musa makadade tapakkoro to siha iya na tapakkoro na nasipa bicara na puangi si batu ni ini aja to si nero tapake mega tu tomatot tariolo pake sampajana Nabi Musa tu dami na pacuku na pacenga mako na sasalasay ay sampajapusa na itu tahu tapakkoro mi tanya to masampajan iya. Jadi masing-masing nabi beda. Iya. Jadi nabi tamana tu pitu langi nola, pitu to rupanna, pitu to tak gesa ko to masampajang. 25 2 utu 2 aja cik di ulu. Ya nang kasalasi din ade na tak gesa de nasa. Kecuali tau mapat dia je na mapat di utu na tongkangi si wali ko cie tatan. Dia mereka. Jadi mesti tak gesa mana ngiro. Iya tadi makun raye ajalalo tasoro misali sapat talayolo napa tasujuki nasabari na den tak gesa ko ya on sujud as de tu nasa sujud tak de nasa mesti tu yolo na sali sapat yon sujud aja na yasetna den wat itu nasabaya nang katau sujud ko care-care mak dake ko takalena ina deha nasa sampajanna de nasa sujud batal kemudian sali sapat ta aja to tagat tangilo monri nasabari na pita to alonge batal itu sampajange nasaba iya to na yawana sadange tanya wajahon aurat iku makunrai kaya niolo kan kami garisi na sadange yan aliwan na lomon ridena to nawadi yan tu ampay salisapa na mantasa ulama Syafi'iyah angka kare na tu cek de itaro igat talayolo angka tu patempele na makoy salisapa makero tali maka moto iga kosopi magala mo ki mabalanca iya. Jadi engkau tu cek dia karek-karek nak rotat template memang itu patutuk nah. Itu yang paling aman. Apa? Ia tu ulat tadi makun raya aurat tu. Ia nang kapita si lampa dua lampa batal isampajang na sabat tak buka ya aurat ayo pi dia roni namo pita mana ngulu dia na marigaga. Sabatannya aurat. Dia kacau cek dia itu aurat na roni palawangan nami utu elah tu posi ia makun raya na pala liman nami si baru panabatannya aurat. Itu kare bahaya na tu di makun rei ya to na tu ampe ko kata dari makun rei aja na naliwa limat tamen rek lako do cilita pasi lampu bani salengkata supaya dia na tak gat tangero pakai na sabari na pita pergalangan itu sudah diatur dalam agama iya dia nama raja itu iya mi koi Allah salah-salah itu iya jadi ya tu kata derek nama makun rei kan kami komi Allah Allah ina sabaya tengi tak gat tangi. Jadi cukup diangkat begini. Si lampu di salengka, iyo petuaran ni acuri nabi tak, maka dah si lampu do cilin naik okey. Angkat tapi kata wi taruhan sol 5 komi sampai jam makun rei na jam itu. Arone tu mi ha. Itu. Jadi aja na tampar ni. Itu. Iya. Kemudian jadi ia narona ya la dasar pala guru ngangir. Kemudian ia ro nabita purana ro masampajang nak mancaji mango ko Masjidil Aqsa masu yoko palataran na Masjidil Aqsa masu ijoka angka batu ko ro malepang male payase tapi malibu yawa okoni ro menrek nabita tudang polena ko Masjidil Aqsa masampajang mas mau seliwa pada di makna masuki matembok tapi nabi tade angka batu kor okoni ro masu nabi ta okoni ro yase na tudang okoni ro ijampu nabi ta ni penrek kolangi cuma waktu na makat de nabi ta yoli menrek kolangi macu tu ya batu nacuri nabi ta tapi na cukuki nabi ta na batu macio lolo tu menrek makade nabi ta okono tu aja na macio de to na kana nabi ta rewa ko makarami okono tu lepatongang de to na no okotanae de to na comenre sehingga batu itu tergantung sampai hari ini dia na tak ges sakotanai na lebih 100 kilo kapangnya batu pitimbang
Ada itu namanya batu gantung peristiwa Isra Mi'raj. Jadi magala mah HP ko tabuka ko Google, maka ada batu gantung peristiwa Isra Mi'raj. Pita tu yawana dia natagis sa kotana, tagat tumimatu ya. Ya jeng ka tu batu dia natagis ko langi tanay, de to nen re layase. Nasaba nabita suri monro kada. Kono tu aja na macho de to na kana nabita rewa ko. Jadi de sisa na rewa lo kolino. De to na cocok macho jadi lepanyo koro. Nah, itu peristiwa dan buktinya secara sejarah itu ada. Iya. Menrek ni nabita yoli loko langit pertama maberesal langi bukaran ni Nabi Adam dupai. Nenek Adam Nabi pamulangi. Jadi itu Nabi Adam oki langi pamulangi monro. Na yato na Nabi Adam ya ko giling ilaw ataw ni chawe marior marano ya nagili law abyo ina tarita singo-singo nasabaya ko giling ilaw ataw ni tay ana apo na wija-wijan na iya madeceng tapi ya nagili law ataw ni tay ana apo na ya tulima pakere-kere tulim minum mi boto mi magi ya naro patari Nabi Adam jadi aja tapatari Nabi Adam ngampeta aja tapatari nenek Adam maga je kong kanene mitay apo na kadawe ko giling na sawe apo ko ya kanya na giling kanya apo ko makay batas waliwe makko matito Nabi Adam ya nagililaw ataw ni tay umma na ni tay atan na agasana ana apo na ya makanya MP sa belakanan ashabul yamin ya ko ashabus shimal ayan na ro makaleleng jadi makanya nito to ko tumon ri ataw namo to masampaya berejama makanya to ko ki ataw na imang jadi itu kan ko imang nyokoi jolo dia pajak dalam tu ia tu ampai ko ia tu onronge kami nama kanja ia tu pitu tahu okoi monrin na imang ia na tu kami nama kanja pitu tahu okoi monron imang itu yang istilahnya istimewa itu tapi aja lalo tabarani lakori monrin na imang ko dia baca tapu tahu mapa apa ko tu salah kami imang itu 5 kadami aja mau kada patujui jadi ya pitu tapi ia koi hindari ya roh alai ke sebelah kanan ashabul yamin talai kanan na imang napa tala kiri itu ampai ko tama masigi enatako di to panatali sa mana sa belah kanannya sa pioloy ukur talisari istimewa itu kelompok kanan istilahnya pura piero napa talisari kiri ko makalai panoni eloni kiri apa deto sina cocok yala dena cocok yala dasar hukum yala mi padila apa eko padila keutamaan ia mini pakai keutamaannya nareko di mopi ia mi kode dena dina rubah hukum ya pak masalah itu kumakaraki meki monrika namana tipu imalo korusun atau monrika namana kadena cocok ya kan iya jadi dena wedding jadi padila itu tidak bisa merubah hukum makir itu ketentuan agama itu iya kemudian menre inabita magina Nabi Adam makie iro nabita mata ziyai ya sange mata sia naburaiwi sara inin nawana Nabi Adam na sabay itu Nabi Adam tau pole suru galau na dem para lolino maka kanja onro na kasi ni tilakolino apa dua solangi Nabi Adam sitongan na ibalisi la tamamukka bici beli makada biat ya memang ko besa mandre tubuh dia tapi makoko na palaba ni puang Allah Taala tappa makat di baini na nasa cobai ya tu bahaya nak kabdi na baini itu ya tu menerima kasola patap pamagiga itu makana ibalisi ipalaba ni makoko atap pamakobi nasa ya coba itu jadi ina ro nasabari nanre ya dem parametilo kolino upasangi maka daya kong katau pura madece na tako bangkaro aja tamabela tasumpung ina mo mabela si sumpungan taloki silaturahmi loki pamagoy nasaba taw masara to nyawan kasi iyo po ko taw pura kasi sinasogi aja mo talong mite pak madari itu matanre bicara to sugi bunga kumari jadi pada mi kong ka
bupati na tapapaja manci bupati, are gi kepala dinas nanca ji guru biasa, loki mewah-mewah ada. Istilahnya aja tarupa berubah, makanya jangan tadi koto macawe. Aja na jabatan nerita supaya ibu Raiwi atinda. Aku ya. Tapi aku camak manca ji bupati aja mau tolong mitai. Menrekmu itu. Nah, itu makir. Kemudian naik ke langit kedua, menrek lagi kedua. Si runtui Nabi Isa. Dua nabi okoro, Nabi Yahya. Dua nabi malolo. Talu tu nabi malolo dupe Nabi ta. Nabi Idris malolo tu tumuruna. Tapi Nabi Isa nasiba Nabi Yahya, tahu makaleliat tu apa Nabi Isa jaji de gambok na. Nabi Yahya apa aja ni macare pabaine na Nabi Zakaria nama tampu mau. Jadi dua orang yang aneh itu. Aga maknanya rubo, napasangi pong Allah Ta'ala. Maka daya ko angka aga mo chinay na mo angka tanga mana rupa tawe. Narekomo isang pajangi milaw. Law susangi atu bicara na tawe. Yan ito nakadagurot ta kalisiden ring. Ya ko bicara taulino mina pada mo kiata. Natanya buat tu. Yang pay ko talo ma doktor nakada doktor dega ga Pak Burani itu lasata. De tu nakada de na disaw ya tu makada mi dega Pak Burana. Kapa ya tu doktor kan na burai mi de na pasawi lasay. Ang kaga doktor mo ki makada menyembuhkan penyakit kanker. Dega makada mi tu mengobati. Nama-nama igare. Iya nakada doktor de paga Pak Burana, de tu nakada de na saw. Maka dami de pagaga urun tuat di Pak Burana kono po Allah Ta'ala mangilaw apa iya tu po Allah Ta'ala tugas nama pasau iya ini laumi makbura neko dega Pak Bura ladila ko po Allah Ta'ala jadi ko loki doktor aja taponagi maka tapasau wila saku de taponagi kada taburaiwi napa po Allah Ta'ala tilaw pasawi tapahan ibu maka apa tiga ibu-ibu nasa pulin di rumah sakit wajah si dijuta iparis samaga dia na saulasay na di mito na pasaw masa makarami mangobati ya ko naburay na dia na saw aja tamacay pa pura ni naburay makiro ya tapangi jadi si salah tu si salah cede tu bawal lesena kidai na masola cede bawang jadi ya ko tolok ko doktor tapudain kada tabi dito pa juga doktor runtuk jago no dia ka runtuk doktor ya jago pa ko katalo makbura tata itana yolo kada agata mapadi lady di buat tu tanah iya jadi nama-nama igare tapaya tu agata mapadi magaga tasadi kenri tujuna nah idi mana tanah ya kena tahu macam kada paresani aja na ya mutanay ini mana tanah itu na mampa di wattage na para suri manga na sentereki si babati mata na sentereki na hindi mana mo na tanay jadi aja mo tamalada mano ya tu doktor itu gas na maburame matomi po Allah Ta'ala mapasaw aja ta masara ko dia na sa ulasata sabaw ko po Allah Ta'ala mangilaw kemudian yon nak dua nabi Nabi ilaw-law memang iya Nabi Isa ilaw-law to Nabi Zakaria milaw-law ti ng katiyala Yahya maga ta kira-kira kung kataw arwane mauban ni menian na pulo na taw pura na boting na pabayne na machoa to ni na degaga wijawijan na natakot tapayaling hana kinri nilaw o kilalan na mihrap iya jadi itu ampai makan jalan ada kong kawan rasam paja ya kibu aku boleh nah tanya musalla akibu abani ukilala kamara tani randri mepi milau do to tamo koro masam paja ngoko niro pak mega toje tu di masam paja kalete-lete ko bandre na lamari kata koro larok sa dina kadere kata ko kadere macule lari tama kamara kata ko kamara lo sa dina gulukase de sakada kenri de ega on roma nasa iya atala mielena iya padahal WC na mga kabalo at 30 juta ta 50 juta na koso kang WC na non ribik jambang padahal onron na masampaja de gaga manasa da pasang kibuaki onro si Pak Dodo po ngala Ta'ala ko meki tarima dotta
Iya na tu guru tak kaya jadu rahman ambodale ina na bagi dua metia kamarana si tanga nonroi matinro si tanga nonroi masampaja ina iya na melo masampaja tano koro na melo masikiri tano koro na melo mengaji tapak koro kiro tama o kiro ilala guru ta mak dong sehingga aga we malomu itarima donna jadi itu kuncinya ya kong ka santri na melo rewa na dia kan tamparan nak kada dega aga dui kupuk no me kaje rewa na satama no nak kulala kamara preseresek yawanang kangulongnya ron-ron na patadang utu na kumasikiri iya na patamay liman na nanaeng kadui na runto itu karena langsung dari Allah kan ayat huwa min indillah tapi aja taki buah korobu na sabak di mita sapa kurakaman ya assalamualaikum napis aja de tania koro katana kemudian 10 menit si jam jolo-jolo kemudian Nabi taru menre si runtu Nabi Yusuf iya Nabi Yusuf pak bendahara negara ia kuidik menteri keuangan tapi maka leleang apa itu Nabi Yusuf pura manita rungku napa mancaji menteri keuangan mancaji menteri yo pui di Indonesia madari pura pi mancaji menteri nita rungku itu jadi tak balik itu Nabi Yusuf tuh menteri keuangan negara jadi ni rumah guru Nabi ta bagaimana mengelola sistem ekonomi keuangan dalam negara itu Nabi Yusuf minre iase tahu jago to na runtuk nih kan Nabi Idris yaitu Nabi Idris kelebihannya 72 bahasa na kuasa dan Nabi yang diberikan lembaran itu 30 adalah Nabi Yusuf Nabi Idris iasa ngita wacah nasabak yang bisa menangkap ilmu di sayapnya Jibril itu adalah Nabi Idris lai jaga itu ina dia nama dosa makanya Nabi yang paling hebat yang piramida kan Nabi Idris rancangan piramida itu Nabi Idris arsitektur modern tulis menulis itu Nabi Idris jadi Nabi yang pertama mengenal tulisan itu Nabi Idris makanya disebut induk segala ilmu itu Nabi Idris 72 bahasa yang kuasai menre ilayase si runtu Nabi Harun iya Nabi Harun pengawalnya Nabi Musa apa itu Nabi Musa tahu pura maloli lana nasa bawat tuna nana nawo angka awara ti semesang awara to iya tu ajue pura itu no macala kapina na nala yarona para patamo ko sumpana masola lilana yan tu ampay din na makanja kung kanapau para makalidi galit-choy to pa pura maloli lana Iyan na tu ampay kami macarama Nabi Musa ina iya tu nauling-uli tu Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halul uqdatam min lisani panasa deje na makanja timu na liwat cincolan na jamaah na itu iya pak jamaah na tau acah uy tau acah manang na tau din na makanja bati na mabicara iyan na tu nala tau nale na sampai pengawal jagoy macarama jagoy malobi naruntu Nabi Harun tanya na di situ kan Nabi Harun tahu biasa nih orang soleh tapi lagi damping Nabi Musa mengilau dong Nabi Musa na porang po Allah Ta'ala pancaji Nabi itu iya sehingga dia menjadi Nabi menre ilayase Nabi ta si runtu Nabi Musa langit ke-6 napa teri Nabi Musa ya na siolong ni Nabi ta teti way matana Nabi Musa masih nyawana magay nasat dega ga Nabi cau egay umma Nabi cau egay umma ko tama suruga kecuali ya na jallo meti Nabi ta dega cau egay umma mu Muhammad tama suruga na kalau makku ya naro patari Nabi Musa ya makanya dia yang kait tamu kilala masige ko dia tama suruga macila kataungan apalagi panitia di serat nyerah itu jadi menre si Nabi ta lagi ke-7 Nabi ta na Nabi Ibrahim neneta na korok Pak neneta ti di Nabi Ibrahim ya ti di annanungan na keturunannya puluki Nabi Ibrahim Nabi itu puluki keturunan makanya ti di idi tu apa nak itu Nabi Ibrahim maka tu kanjak neneta idi maka besar
Iya, jadi kau tahu maka sekek oh kau tanya apa Nabi Ibrahim itu. Itu iya, maka tu bahasa Nabi Ibrahim. Iya, maka nama bahasa si sabu bende nak karomang si ratu unta. Iya, weh galak patugaga nagere. Na patawe na pandre. Iya. Ya tegi gitu kok gamay maseke ite kare ko to makaroba. Maka to makaroba, idi mali sapi. Idi to papiaray. Ibawa ni lo boleh digere, pure lale isa sa ipasara isa na seperti kami ala napai megangi ya bagian ini ya lah makoro pa rin tagamay tapi yo pwede melo na bere to ginatangan na sa may gamo pa di naira si apalagi makokoang ka na lamarita usek kay gulukas ega lamarita ukat dia tu melibale tatarapa ako pasay tama gulukas taluci di minanaso macalla mata naman cegi sa batu ilala de padalang kay malibola naman repecok lada kajulawi kasi de na bawang iya kumiki mita nene na tau seke nang katau dua gulukas ko bolana nene na tau seke tu de to gago ko asaka me man mako mitri mak bepai ya biasa teh ko mak bepai nasa alengi bali boleh patekang ina masola mam je tu ko monroy iya de tunrule man remanam yo ko mako kana sa makanya tu tian de ko cake-cake patal jatuh ko batui de nagala dari lakat di iya maperingarang aja iya ibal lisi mo je tu mak bici dah sampai cake-cake pasimuan re padahal de tu ka gamon rumawato mi matu ya ro de meto tanah tuma pakai warna namo manu tami mate ka mapadisi to bali bola dan niya manu sito kan pakai reke lagi punana kada itau seke mo iya tu lawan jo iya jadi makira iya abas saki napa ni tu tau maseke de si satu gase ngaranna apa namo tau seke cacatoy iya de si sa gase ngaranna tu iya angka katau seke ipo yo katau seke dega katu nasa seke patiano pada liwa piale na degere iya ko to mabasa namo tau seke puji tu iya jadi aja napa itu ko tau seke mate jarang milodong itu sikap bile mita lima kong itu nasa tabat nih pada ni ko Mario gitu ya nalalo ko si dape naki buru nasa ni kan nasa hajianu nasa ukat di pa biasa itu tahu tuh lian itu ega ada sisa kasi ngarana iya jadi aja tamaseke iya ko mabasa ita we na paje rampe itu de na paje mate te mandari tu tak janna we laba itau deceng laba itau kanja mako tu iya buka tahu seke maka na mate yaro nasa taro ni to syukuru mo ko makada innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya malako makada miraba dia tu tahu seke dega iya jadi aja ya na tu nakada iya tu tahu masek tahu membasa macawe ipojo kepada narupa tahu macawe pole suruga la ipojo ko po Allah taala ilaw dong ko malaikat mabila pole neraka iya tu tahu membasa itu iya jadi pupada memang angkat patu tahu malah tahu mana maseke awe itu iya to na de gaga na ya to na makareke isakada gaji na jana iya iya jadi maperingaran ngaya nasaba magay kenro ki lo melo de tamate tataki yang pay makadaya tu aja mo maliki ulawang aja mo na taliwa-liwa yan na yalay pariyasang yang taliwa pak makato nga satu gato makbulaw makokogang kasiku deje na rante na babba iulawang ito pa si na gang kasiku kamana ni cicing si tonra katoni pule bandre katoni rante onroto na ko jak kades de na nakedo natukuulawan na joka gere makatote gagang kasikulawan na dua sabu minasumbaga makato iya jadi aja tano iya
istilahnya syukuruki kung kapapedali na po ng Allah Ta'ala tapi aja na itu kan maki at dunya masraatul akhirah iya tulino darat na suruga jadi ako kumilino tataro waramparata o kumitu dara itaro tanat-tanang iya biasa ki madara to iya kung kapak dara de na tilaw bola na isa dara na o kumana mi dara na nataro rewa ilaw bola na maliwasang maka damagin nasa huwag kami robodong yun na ako dara di na niyala ang kami ro kadubuhe ko dara ang kay roladangin kay chapa lo ka koro de ka na marewa lo bolana makole ba tu tau de na sidakang waramparan mate matu napay takadyan na lang ka kulino lawak kutaro de apo nile lala rewa maka dito matatarulo na ringar ako rolo tamatemo yetu ko bija-bija mo murano nga buta chiwali ko iya ko taulang ni murano nga buta rapa ko yetu anak mo melo mo ngara makadali na melo kiri ngang pajay ikiri lagi lo jupanda makulia ya minatalipo ko chapuy dina kolat ikiri mangi ma SMS man dito kadang kali kiri matalat denang kana pamago makada madisi-disi mo ki gatuma purani gamandre denang ka manas satu ki apalai ko tomate wija-wija na panime ka tanay ki ingki diang kihada akasya kata syareki buruk na tomatota ya mate lala na sitaw linga nga kadu idi lagi mapahang agama to lilaw mapangaji masampajang palimatan re akadua mi lo syareki buruk na tomatota apalagi wija-wija tadi na pa ko iya tataja pa jay tinatanya di tumaki orang ibo ko ngalit aman rasa gitu dan pasti dijalani itu iya maka na po jika lakay ko de cocok ni na po ji mako tapi ako mati masa dia de nak bayi tuo ki lagi melo mak bayi ni palay ko to mati aja iya tatana ini gare lakay tamato korewa ki makada pak kira-kira mak bayi ni ki ko mati ka palinga makada mi tarumiri ta ya itu jawaban iya iya upasa memang iya pada mo dia rone makoto iya maka dana po jika bayi ko iya mako sana mako ko mate kita rito nga moto do ngaso talungaso ampahari mamakoni yan ato nakalagurot tabi kini musang imaga sija na nalupay ko tayo mate ko na degaga bicara taulino wat di pangaruhi at tutulong kini musang imaga sija na nalupay ko tayo mate wat di gaja soy pak tarimo tawe tapi baja tidak akan sampai 3 hari 5 hari sudah berhenti maka dami tayo laban niya bahkan begitu cepatnya orang dilupakan ketika wafat kupasan itu dan kita semua pasti begitu pak gana siulat tumatu na penrek mo to ko Facebook bainena sudah 1 bulan bapaknya meninggalkan sungguh cepat terasa si senang kadu dayawan asa sabar saya nasa makasih anyo jadi maparingaran kaya natanay dito tarong ang ialala ng ngaleta manrasa kita masigit ni luar biasa pa kaya di na mabas sa tawabo ko nga di na mungkin ako masigit maghala mi masumbar na ako masigit itu baraka itu nampan itu dali to na makanja mo masigi itu makanja dali ako yan ang kamasigi din yung ruso ito dito na may jaji dali ako pak di na buka ipong Allah Ta'ala baraka ko to kampung maka dito pandrite maka dah tu malaika bola na lagi pong Allah Ta'ala ni bujampai masa ko yurusukat dali ya tonang ka kampung na makanja mo masigi tarenrek dali ako to tangan kampung makutiha nasabak magay baraka masigi tayo di luar biasa mako manibatay na panitia mako cuma itu ko to panitia masigi mako to mataru-taru cek dito pa ko bicara taulino mayang kalinga mapat di ulo ka pa to bicaran tarutame to din ang kanasumbang kami ko jumain ang kamakalati tayo barakallahu na tama pura na mabirasal lang imangil lupa na maso pa kami to mako to pa tuli na tunoy ni pelo na mataja yan na melo na taman lo ka mata padarila lo na po
mangulo saliwa memang ni sandala na napatam. Itu namanya rada apa ni? To limon rimiti monro. Iya na tumakay ka bicaraan na uwe ka pa to. Yan na tama masih kita pakajili-jili sa paagar o kurang. Iya kami to tahu mako to. Iya. Yang tadi pa iba kada pada miti di pangurus masigi. Dia tu nak jama manang itu pangurus masigi Pak de. Ya kini mak jama manang panitia na makai nyama. Nama dari tapatapulo panitia, dari korapa kita 5 misi 10. Iya, makotiha. Itu biasanya DC meraji-raji memang. Iya. Itu kotorapa. Memang itu makanya itu panitia itu madu-dupang angka gonci pokah. Angka gonci pas, angka to goncing Inggris. Kayak kena ya sa gonci pokah desi sa kadis sana jama, kamamnya sana. Sudah kenal aja umpatnya kipasnya nasa ikosle itu matu dia bisa. Sudah lo mapati radio nasa ide bisa gitu maka cai masolangi itu matu. Dia kagak, dia tuh kunci poka. Angkai lau rapa mama komam yo tu. Dia nak kena mate mandre tahu mandre ni pure made selesai kunci poka ya tu. Dia sisa kena kenri pake. Angkat tu kunci pas. Cik dini gaga suruh mapati radio nasa dewi sangi ya to ako mapato AC na pasak malang saya ko AC alemok ka na ya jamay mapajala dinamo ba napu ya lagi de gaga itu igon cipasa sana itu angka to goncing Inggris wali naman ato siya alin na to masaring alin na to bang alin na to kamal alin na to may manchajimang alin na to lomak malancha alin na to rapa ang kato ya tu alin na mana jamay alin na matender alin na pokok na jadi makito jajan aja mo tanu ko dece makanya gurta kali si denreng ya kong ka dece mo jaman ang katantangan na pateruy nasaba menre daraja mo kutu ko mo jaman tapi nang kadece mo jaman na dega katantangan na salay bawa ni makamoy katawa dito itu jam-jam makiro jadi yan ang kadece nang kanataw maka dito tamo tayo riolo yan ang kakampo monroy na siriatiko te berarti madece no tu apa angka na tu dita makiro jadi aja dia tu nak kada nang kataw mapat di ati de na siriati dia nak kada mapat di ati itu si salah tu apa iya kok kilala masola mana tu iya na iya tu ampe betul na meli pameraja na bita laipui arona na payala jantuna na ipatamo konrong na payalewe samsam aga makna na pacing jolo iya komelo ko makasilim apa iya mitulak tu iya na masalah ya dia na latu tu iya na iya masalah kan o kumana mitumon susah he do padiati lasati tanreati itu o kumana nang katau borro oki masalah iya nang katau pacok do kang okoti masalah iya atinna tu masalah jadi paresse yo ya tu ya na iya tu makanja ya to na iya masalah mana namo siaga igan na sa kinker tapake namo lete anita layase na reko ya masala to likiru bangin na itu makoy ha den aja na tamaka na maballo tapi namo biasa-biasa mi tauwe na reko makanja iatinna ina to limanya makinin nawi ha tauwe makir iya mo tita pakajak iya na makanja istel ilalang insyaallah iya nang katau de na melo tu dan riawa palai ko pole ni haji akak dunia lon na maka na kada tayase ki haji na sakene melo igatang de na melo lok yolo na patitika peneh tuluk ko man yolo na bosara ay tapi dito gago ko de gaga pa itu haji si tongan na hadiah nabi Belanda hadiah na Belanda itu pak por iya na pole tayo makkay na meway ha ke Hashim Ashari pole makka maguru rewa newa Belanda kaya madahla pole makka maguru newa Belanda makka day Belanda na iya na pole tekor magigit newa manang jadi na data sapa iya ro jokay okoro alingi tanra na tu nile makka galar haji iya jadi aku nggak tahu na pujila ada kuyuli Pak Haji hadiah Belanda ya tuh iya makanya sebab makanya Belanda ya na deni aling makoro deni risang yo pokoknya risang aling galar haji ini tuh nale itu gara Imam As-Sudais iman na Makkah siap puluh itu manca jima dia nang kanioli haji dia na makanya itu Syekh As-Sudais
Di nak kena haji asudais. Itu you pui haji pi. Ai ida kon dagang na dega haji deu lao. Menjok na. Di aja. Iya. Itu apa ya komelo ki ale mana galaro ko jama-jama mana haji mi bawa. Tuh, ya ko pole maka yoli pa haji. Ya ko pure ma puasa yoli pa saum. Ya ko pure ma sampaja yoli pa sola. Ya pure ma pasusak ka yoli ni pa saka. Mesti nak kangen kemana galarna. Pak 5 rukun Islam tuh. Iya. Iya aja na pole mi bawa haji pole yoli pa haji. Itu. Ya kira. Tapi aja tersinggung dia haji ya. Ya dia itu nang kawasongko haji Pak. Pak tenan itu ka haji. Iya. Magai ujagai mi parasan na tamatot tayo pole Makkah. Madari kasi nabalu pangempanan nabalu galunna ulawan na garangan nabalu. Daming untuk menunaikan ibadah haji. Rajin na napawat di napatokpo ya tu songko haji kulun. Yan ito material untuk pakalap biar waramparana sebagai tanda kesyukuran. Aja mulak gayolo songko haji mugang kapatapula sona. Aja muludungi untuk memuliakan itu. Dia na salah supaya satu kebanggaan kesyukuran nikmat Allah. Iya. Ya songko haji itu sampai dia nak songko haji. Iya. Apa mah ya ketemu mas songko haji wela dapat tu tahu 50 juta di mak 7 juta nang kosokan menrek Makkah. Iya di lawi bapa saem wajah 15 sabu songko haji. Ipasa ko kudu epat di itu tapayoli pa haji. Wih, dega kata. Iya, jadi saya tuh masih menghargai orang-orang tua kita. Iya. Jadi itu kuncinya makanya muliakanlah. Iya. Aja lalu ni bawa lo berondangnya makandang. Koto haji nah itu kasuku itu suku ni ibadah. Iya. Tapi pasangi ini yang terakhir pasangi ya kong kadita masage na pa wadi mendaftar haji daftar ki aja na pelas umum ena tonri mendaftar ko ganna muidi tak tapake mendaftar nang kamato ta balanca ang kamato na pake keluarga ta iya mi ko marat jing balanca ta aja terdaftar haji iya na rota tutupi karena itu hampir sama dengan pahala haji menutupi kebutuhan rumah tangga itu luar biasa pahalanya itu pahala jihad. Iya nih kong kamu dinase sama kadang daftar ki haji aja na pelas yang penting angka nomor kursi maka daki uwe na metalada ustaz 30 tahun lebih tanya urusatta iya na pura di mendaftar na tako deto menre maka gara-gara aturan negara lolongan apalah haji iya ko mate ki matu na deto to sampah haji na tako angka anak tak bisa berangkat haji wat dingin haji yang nasabak kita sudah mendaftar haji dan sudah berniat itu kuncinya apa mega tuh salah-salah awe pura di mendaftar haji angka patre pelok bici nasab pasunya tuh di mula umrah iya masih lah ada ko mata aja ku ya tuh miko gajo ke Masjid lo mau ke Mekah lo mau ke Madinah ci di bawah di ditamai lo Arafah ini manuju lo umrah wih nalatongan ngidina na palo umrah iya na tuh tahu pak tahu sigili ngotak tisamoy sangi umrah sunnah tisamoy sangi haji wajib de nama dosa tay ko de nalo umrah de ko mampui tapi ya ko mampui tay na de na menre Makkah madosa itu makanya andaftar ki yang penting pura kita daftar aleta tidak naik itu tidak berdosa hukumnya. Kenapa? Karena kita diatur oleh negara bukan agama yang mengatur. Jadi pahala haji itu jalan terus maka itu iya kota pasu ini tetendrekan umrah pada lebaknya tuh teh maka dana balu imotoro dan aliang heleng terpaham maki itu yang pai maka tak tahu sigilingan otak nah pak na cabu i haji nah lalu umrah mana kayasan iyo pokotol yang kamu tapi mapasi puluh di sini jok umrah deh nama digaga iya napa ni dia rumah lo disolah umrah paja-paja ini saya dero maka deh ini bukan kesombongan bu akaserana ya leh hadiah umrah kemudian dikasih haji purode itu langsung berangkat suami istri saya tidak ambil kasih anak yang hadiah umrah baru 1-2 minggu yang lalu kasih talipongi kak poli Kalimantan tabe pak ustaz mereka bawa kilo umrah si bawa ki joka aja gak ketisam de sandam maka tabe tak sumbangan yoko pesantren yoko tu sida pena nuta
ko na tumacawe aja na tabajo lokoy magay nasaba iya ro umrah sunna pa bu iya kupura ipigaw stok pahala na di nagagatambahan mati kisiko mito tapi ta coba gare bantu sila surat ta ya de na mampu makay gataw ba taw madece tumenre maloli sulomor tak bekatal usitaw nang kay keluarga na kasi sila surat na di maga di maka angka anure na masikola di na napake makamaja padahal angka anure na makapalakora di na bantu iya tu umrah ibadah pribadi ni iya tu kota lengi anak iya tu keluarga ta makapala napaki makapalakoran napaki masikola siya kan na ayat na baca dia na paja lari pala na loko di mati ki matu dia na paja ya kota ko manci jigure tu nak pakapala siya kan na murid na dia na paja tu 5 lolong ang ipahalamat taru iya na tu tahu mau palak da iya kalau umrah apalagi kalau ni mata apa napa masyarakat sudah kita putar-putar ternyata putar-putar mata apa sana tu ini penting saya wasiatkan ini iya Madari kata apa? Cukuplah 1 kali 1 tahun. Iya. Mamadai ini itu ko boleh kici kasih tahu. 1 kali 3 tahun. Apa ya kong kay ibadah sakral pak ni pigaw malauli sutat de tu sakral na. Iya na anu makarapa na malauli sutat de. Magi ko malap pa itay na pa masigi. Nasa machi misi tahu. Apa na pau nasa ko de to malap to malampi sunga ko dapat to pe mamalap. Oh, di pa na masya na dio. Latu masigi ta panala sa pertama boleh mali baju baru. Pokok nak tuda masulik ke tuda dulu makan aja kata bere na Allahu Akbar padahal dia kena puasa. itu kenapa? Padahal itu sunnah bukan wajib. Iya, nah sebab sekali saja 1 tahun makanya dia menjadi ibadah sakral. Namo sampai Jumat pak kena cica misi tahu penuh masih namo lantai telu penuh to kena cica misi tahu. Tapi karena dia setiap minggu itu dianggap biasa. Ina tu nak ada tahu pandai teh, ia tu anu pamulangnya, dia tu napa ada tahu pamulangnya menre umrah si batau akap itu ina menre, ia tu tahu akap itu 5 ni menisa pakai ropi dia di lawu ko si rodela de na, madari lalo na pasi jemu sampai jana, na satu ma pasi jamak bawa nak ko hotel, pak melu la joka dah aku tahu pak kundrum na, 40 juta di na capu meme lo maka si biet na lo ma pasi jemu, iya, tapi dia tu gagok ko, ya, itu yang saya wasiatkan ya, kemudian penutup. Karena nanu guru tak sebenarnya ya tanggung jawab kok pak acara ini saya minta memang ada di Kulo satu kegiatan karena ini dari semua kecamatan ona wani di Agasene kenro kak jaruna meni oh anu kemarin malam ya di Masjid An-Nur Purani Pituriasi Pituriawa Macane Pancalautan selesai Kulo mani Baranti Puratoni Kulo memato mani. Jadi di Masigi lana si de kecamatan itu penggalangan dana. Jadi ya rona makada kantorona NU melo ibangun onron nato pengkajian ulama. Nah, betul ulama. Nah kangi rodana dana swadaya mi. Jadi pada idi masyarakat nasi drap tekong ka mak bantu tapi engka tu kupon nah idi menimban nonroy. Yang ka kutu makada 20 sak busi ulang. Ya, kamu nomor rekening nah, kome kita transfer yukoro. Iya. Jadi, tapi selama 23 bulan, dia tahu na kan na 2 tahun, kurasi ulang na 2 tahun. Mahagay na gang kayaro, utarge imaka da iya ko nule, dapi nule gang kami aro na jaji. Pa bahaya to na reko, tami bantuan na, tayo na selesai na. Jadi ka maka lebih mo ko kurang ini ko lebih bahaya. Apa bangunan milyon rimilaw. Jadi bukan operasional jadi pembangunan nami maka da ajak kam manaliwang niya na lebih dia boleh perewakan kita maka da lebih hadi yo poko kurangi tanya na urusaku pag urusan mo man makiro jadi yang kakam makito salah sidit tamelo mawak ka pa may di man 20 sa busi ulang iya ko napay 30 tabaja na tako tersendak maka da DJ gaga makay aja na tapaku baniro selesai ini. Yang penting kasat tatama komeloki pertama serta makomero supaya itu bagi-bagi berkah istilahnya. Jadi dia kada tapi itu si di Masigi untuk utama si di kecamatan makero dan ini ya bokongan yang saya minta semuanya situngannya jadwalnya minggu pemak nih tapi gara-gara repa nama karo dia ini sesepasi kata-kata maka dake kana ipalayolo ke kana imonri jibilos tak mulis maka tabe melo dampang kuat ding kita palete sabang kato tamu kupole bontang utajam jadi makiro
Ya lagi Sirena Soy 20 kapito sona. Boleh mana Timur Leste na parewa. Jadi dia 27 sona salai kampungnya na parewa macam ni. Jadi maka dah ya naruhin lawi maka mudah-mudahan ada waktu satu kali di ano. Iya. Apa madosa toka tu ko limasu macam ni nak na sidrap di gaga ceramah. Iya, maki rompay dan itu juga saya minta. Saya kira yan ang pangulongan ng Bapak Ibu sekalian sekali lagi milo terima kasih maraja kalau ko sini na tomatoko Pak Imam pengurus masjid dan ibu-ibu majelis taklim tungarona na sange Pak Desa maka datalungas so tumelo na cara sibuk memang ni makun raya kasi law ni makko daw law ni mapasa maga din na matin rumatan makun raya manamoto jadi mudah-mudahan na Pak Baraka ipo ng Allah Ta'ala sini na pasidakat amin. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum